turabaramukije mwese bakunze ikiganiro haracyariho ibyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe, mwarahezagiwe cyane rwose. Ngiye kubaganiriza ibintu bishika ku 14 ukwiriye gukora imbere yuko winjira muri fiançailles. Ibintu ukwiye gukora nimba ugiye mu rukundo n'umuntu, kabura umuhungu cyangwa umukobwa. Ibi ni ibintu udakwiye kwirengagiza, ko nubyirengagiza ejo hazaza urashobora kuzababara, ejo hazaza urashobora kuzagira umubabaro, urashobora kuzagira agahinda kenshi bitewe nuko wirengagije bino bintu 14 ngiye kukubwira ukwiriye kubahiriza. Niburi ntihaburemo na kimwe muri bino bintu 14 urakwiriye kuvyitwararika, ko bizatuma urugo rwanyu mugiye gutegura cye fiançailles yanyu cyanye urugendo rw'urukundo rwanyu rubasha gusozera neza. Nimwabyirengagiza birashobora kuzatuma ejo hazaza ubabara, ugira igikomere gikomeye cyane utigeze ugira mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere rero ukwiye kugira intumbero mbere yuko uja muri ivyo bintu. Gira intumbero. Yakugira intumbero ni kimwe mu bintu bizagufasha muri iyo fiançailles yawe ugiyemo, cyanye muri urwo rugendo rwawe ugiyemo rwo kurondera umufasha, rwo kurondera uza kubera umugabo. Ni byiza ko ugira intego maze ukarondera umuntu muzima. Intumbero ni kimwe mu bintu bishobora gutuma ibintu ejo hazaza biba byiza, kubera ko umuntu atagira intumbero agenda mu bintu ibyo ari byo byose. Umuntu atagira intego mu buzima ajya hariho hose, akora ibyo ari byo byose, ajyana n'ibyo ari byo byose. Ariko ufise intego ntabwo yajyana n'ibyo ari byo byose, kubera ko intego ni kiriya kintu ubona imbere yawe maze ukagikurikira kugeza igihe ukigezeho icyo kintu. Icya kabiri rero, hitamwo uwo ukunda, uwo umutima wawe wishimira. Ukwiriye guhitamwo umuntu ukunda, umuntu umutima wawe wishimira, apana uwo bagushimiye cyane uwo washimiwe n'abandi bantu. Ukwiye guhitamwo umuntu ukunda kandi umutima wawe wishimira. Ivyo bizatuma urukundo rwanyu cyane urugendo rwanyu rubasha gushika, rubasha kumera neza. Hitamwo uwo ukunda, uwo umutima wawe wishimira. Guhitamwo ni kimwe mu bintu bishobora gutuma urugendo rwanyu rubasha kuba rwiza, kubera umuntu atarahitamwo uzabona ari kumwe na naka, ejo ari kumwe na naka, ejo ari kumwe na Katarina, ejo ari kumwe na naka, ejo ari kumwe n'uyu, ejo ari kumwe n'uyu, ejo ari kumwe n'uyu, kubera ko ntarahitamo. Ariko umuntu amaze guhitamo, arahitamo umwe mu bakobwa benshi, agahitamo umusore umwe mu basore benshi, maze akirengagiza abandi, akagumana n'uwo umwe umutima we wishimira kandi ukunze yamaze guhitamo. Guhitamo ni kimwe mu bintu bizatuma n'urugo mugiye gutegura ejo hazaza rukomera, kubera umuntu atarahitamo murashobora kubana ukwezi kumwe, habaye ikibazo cy'inzara dufaranga tugashira, cyangwa akazi kindi kibazo cyadutse mu nyuma, mu gihe umwe atahisemo, urwo rukundo rwanyu ruzapfa, urwo rukundo rwanyu ruzasenyuka, ntabwo ruzakomera. Hakwiriye kuba amahitamo. Ikindi cya gatatu rero, mwegere umubwire icyifuzo cyawe. Egera urya muntu wahisemo, hanyuma umubwire icyifuzo cyawe. Mubwire ko umukunda, mubwire ko wamuhisemo, mubwire ko wamuhisemo mu bandi bakobwa cyangwa mu bandi basore, kugira ngo akubere umufasha cyane akubere umugabo. Ukwiriye rero kumubwiza ukuri, kwiye kumwegera ukamubwira. Hari umuntu byabayeho yagendanye n'umukobwa, bakorana ibikorwa by'Imana, we yarazi ko bakundanye, ariko kubera atari bwamubwire yagiye gutungurwa na invitation. Wa mukobwa mukubita invitation, wa muhungu aratangara ati, we kubera kumaye invitation kandi uri sheri wanje? Atoya, je ntabwo wigeze umbwira ko nkunda, ntabwo wigeze umbwira ko ufise gahunda nanje yo kubana, kubera utigeze ubimbwira urumva ko ntari kuvyibwira. Wa muhungu arababara, ubarubatse urugo, mugabo byaramubabaje, gusa nuno munsi arabitera inkuru akabivuga. Burya ni byiza urya muntu kumwegera ukamubwiza ukuri, ukamubwira ko wamushimye, wamukunze. Ubwoba ni bubi, benshi baragira ubwoba, Imana nizamuterura imuzane mu nzu yawe. Oya, uko ubona ngana, ubwiza ubona afite, uko yameze kose, nawe yoba afite imodoka, ubahuka genda muganirize. Hari igihe wibaza ngo wenda kubera afite imodoka ntiyanyemera. Oya, arashobora gukwemera. Ndazi umuntu yigeze kuntera inkuru y'abakobwa babiri bashinze intaye, baravuga ati, njyewe
jewe narahevye ndagenda n'amaguru kugira ngo ndabe ko naronka umusore basamvugisha, narabuze. Ndagenda n'imodoka nkabura uwumvugisha bitewe n'ingene yambara, yari umuntu ngene yiyubashe, yambara ukuntu yabuze ati kugira ngo nk'umugabo vyarangoye, vyasabye ko nambara utuntu ducocegwa kubera aba VIP nari nababuze ati kubera nari nkeneye umugabo, vyatumye nambara impuzu simple kugira ngo ndebe basi ko naronka uri simple, hama dusangire n'ubutunzi bwanje, hama bibashe kugenda neza. Ni vyiza ko umwegera urya muntu ari bibasa gatakwemera, kumbe nawe kumbura ariko yibaza gutomwemera, gari ugira ubwoba bwo kubaza umuntu ati yohavanya nkanani, yahavanya nka maramara, none akwase arico hari gihinduka, akwase nta gihinduka, akwemeye ni sawa, akwase ni sawa, akwase ni sawa, urarondera undi muntu maze urugendo rugakomeza. Mwegere mubwiza ukuri yuko umukunda, mubwira icifuzo cyawe. Icyakane, ikiganiro cyo kumenyana byimbitse, hanyuma amaze gukwemerera, kumbure wamwegereye, wamubwiye ikiri ku mutima wawe, kumbure mushobora kuba mwagiye nk'ahantu kereke pare mukicara mukavuganiraho, akaba ariho muganiriraho, canke wamwegereye kumbura uwo mwanya ntiwabimubwiriye ko wamusabye akanimero ka telefone yakaguhaye, mwavuganye aho muhurira, muraganiriye, arakwemereye ibijaye n'urukundo, uramubwiye intumbero yawe nubwo twabivuze hari imbere, kari ikintu cya mbere ari intumbero, icya kabiri wamubwiye ko wamuhisemo, umva icya gatatu nico tukiriho, wamwegereye, wamubwiye icifuzo cyawe, yakumbure yacyumvise. Icya kane rero akwiye kongera kubaho kindi kiyago cyo kuganira byimbitse. Kino kiyago rero kirakomeye cyane, benshi baracirengagiza. Kino kiganiro cyo kuganira byimbitse ni ikiganiro ukwiye kumubwiza ukuri kwawe kose, nawe akakubwira ukuri kwiwe kose. Nimba hari indwara agendana nayo akayikubwira, ko ari umuntu ashobora kuzana umuntu mu rugo ugasanga agwaye asima, agwaye umutima, agwaye amadiyabete, agwaye ibi, ugasanga izo ndwara yarazifise mugane yigeze azikubwira kugira ngo ubura prepara umutima wawe, uburi yakira, ugasanga agwaye amasinezite, agwaye indwara runaka, ugazasanga ejo cyagwaye n'izindi ndwara, ugasanga ejo rero zijya ndwara zirahagurutse, ugasanga ugize ikibazo. Hari umuntu wigeze gutwara umukobwa, asanga uwo mukobwa yavukanye ubumuga, buri munsi bisaba ko arya imiti, buri munsi birasaba ko arya imiti. Urazi rero byagiye iyo miti rero yaryaga, sibaze ngo yari imiti yoroshe, yari imiti ishobora kumusaba amafaranga ashika ku bihumbi 300 ya buri kwezi. Wa muhungu yaguye mu kibazo, iyo ataronka abantu baza baramufasha hirya no hino, byari byayangaye. Nyuma yaho n'urukundo rwabo rwahaswe gupfa kubera atari yamubwije ukuri. Ni mubwizanye muri cyo kiganiro, abe kubwizanya ukuri. Wa mukobwa we nimba waratwaye inda bimubwire, nimba hari niyo wakoroye bimubwire, reka ugira isoni. Nimba yagukunze by'ukuri, buryo umuntu yagukunze afise intumbero yo kubana nawe, ntabwo yaguheba kubera wamubwije ukuri. Mubwire ubwoko bwawe, kubera hari abantu bahagarara ku moko, burya nabyo murakwiye kubivuganaho. Ndazi ko amacakuri y'amoko yakuwe n'umusaraba, ubundi mu bana b'Imana amacakuri yarakwiriye kubaho. Bwari abantu bayahagarara ku buryo mugiye kubana baramubeshe ushobora gusambuka. Ndazi ahantu byabaye, uwo muhungu umukobwa bitewe n'ingene yari ameze abwira umuhungu ko ari mu bwoko runaka. Umunsi rero bagenda iwabo, bagenda imodoka nyinshi cyane, niwanteye inkuru n'ibintu byabaye ngaho i Burundi, bagenda imodoka nyinshi cyane, kandi umuntu yaragiye gukwera uwo muhungu, yari umuntu w'umutegetsi. Bagezeyo bakigwa n'abantu bameze ukuntu, abonye ababyeyi b'uwo mukobwa ahita amenya ko yamubeshe, gatewe muri ubwo bwoko yashakagamo. Byace bigirane, iyo mariage yaciye ipfa, yaciye ihagarara. Numvise amakuru ababaje cyane, ngo baciye bakata imodoka no kurya ntibariye n'ibyicaro, ibintu bari babateguriye, abantu bari bahuruye bo kuri uwo mutumba, bazi ngo tugiye kuronka umukwe w'agataraboneka w'icubahiro w'amafaranga, ariko icyagiye kuvamo wabaye umubabaro. Bwizanye ukuri muri kino kiyago cimbitse, mubwire umutumba wawe ukomokaho, mubwire umusozi wawe aho ukomoka, mubwire abavyeyi bawe, mubwire amashure yawe kumbure, mubwire n'akazi ukora, mubwire ubuzima bwawe, mubwire intahe yawe yakahise, kugira ngo niyumva amakuru bamubwira yakahise kawe naza hava yafatiraho mu gihe utayamubwiye. Ni byiza ko mugira ikiganiro cimbitse indani. Aco ni cyakane. Icya gatanu, mwipimishe ndetse n'indwara, mwipimishe
sida. Burya ni byiza iyo mugiye gukomezanya urukundo n'umuntu ko baho kwipimisha. Benshi ntabyo bakora, babikora iyo hageze mu gihe cya mariage, kandi ugasanga hageze igihe cya mariage bamwe muri bo baramaze no kuryamana